Matul il-jum tal-erba' l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż laqgħu lill-korp diplomatiku fl-okkażjoni tas-sena l-ġdida. Fil-Palazz tal-President fil-Belt tal-ewwel darba fil-Presidenza tagħha, Miriam Spiteri Debono tkellmet dwar id-diversi miri u suċċessi li kiseb pajjiżna, fosthom 60 sena mill-indipendenza u 50 sena minn meta Malta saret Repubblika. F'dan il-messaġġ annwali l-President tkellmet dwar in-newtralità li jħaddam pajjiżna. I recognize and commend the input of our Ministry for Foreign Affairs in recent years and the work of Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, the Honourable Ian Borch, because under his guidance, Malta has made significant strides in affirming its international mission as a promoter of peace and security amongst nations. Fl-aħħar nett il-President saħqet li matul il-Presidenza tagħha se tkun qed tkompli taħdem mal-korp diplomatiku għal iżjed paċi u l-umanità. Sa dan it-tant fil-Berġa ta' Kastilja l-messaġġ ewlieni li għadda l-Prim Ministru Robert Abela lil korp diplomatiku kien li Malta se tibqa' reżiljenti favur il-paċi, il-prosperità u l-progress. Hawnhekk hu tkellem dwar id-diversi konflitti li qed jiddominaw fid-dinja, partikolarment il-gwerra fl-Ukrajna, s-sitwazzjoni f'Gaza u t-teddida ta' instabilità fil-Lvant Nofsani kollu. Il-Prim Ministru tenna li minkejja dawn l-isfidi globali, Malta flimkien ma' ħafna msieħba madwar id-dinja qed taħdem lejn sistema internazzjonali effettiva li trid trawwem id-dialogu, tissaħħaħ il-kooperazzjoni globali u tappoġġja l-paċi. Fid-diskors tiegħu Dr. Abela tenna li Malta qed tistenna bil-ħerqa biex tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa minn Mejju sa Novembru li ġej u aċċenna wkoll għall-ħidma li se tkompli matul din is-sena biex issara fil-viżjoni li għandu l-Gvern sal-2050. For a country as open to the world as Malta is, this work is indistinguishable from our domestic priorities under the transformative Malta Vision 2050, which will build a stronger, more inclusive Malta for both current and future generations. Excellencies, let us hope that 2025 is a year where our common humanity will prevail above all and where we recognize that peace and stability can only be guaranteed through continuous dialogue and engagement. F'kelmtejn li għamel in-Nunzju Apostoliku Savio Hontajfaj li wkoll id-dekan tal-Korp Diplomatiku Akkreditata Repubblika ta' Malta faħar ħafna l-ħidma tal-Gvern Malti li jkun minn tal-ewwel biex joħroġ bis-soluzzjonijiet għal ġid tal-Maltin u Għawċin. The Maltese government has managed to avoid a high inflation, to safeguard the proper minimum wage, and to provide good conditions for job and wealth creation. As for the long-term issues like education, health, security, housing, costs of living, climate change, and so on, the Maltese government tries to deal with them systematically and methodically by pulling together different resources and by showing continuously the willingness to deliver the aspirations of the people for a better quality of life.